Kumania na maumira ndi antuko ya sabasaba mutongeri wa kiama kia PNU Peter Gatira munyana ugite nindi ndio ngaira musiasa Fred Matiang'i araye kubwithia Meru igutira munya ariuga barenda kukia kanya kaukuririkana barabatere oturo arongelete baina materoterwa kirimara iro kwitharu kiringitha kwa ni thirikari muthuri Murioki na Chikinya. Mutongero kiama kia PNU no Peter Munya agwite nandi ndiongererete rikwithwe kembe mutharu ruju Fred Matiang'i alendene kaunti Meru ikithwe tirite na kyo tikingi kaba kwenda gutia andu bara batete moyo kumania mandamano ya sabasaba ni amana gutegera athareria yumbite kuthwe kithithika kumania mandamano jaja tona no tutea siasa kuthira ruari kate kanyake yakakubwithia mishamanio ibu ntu twa mirwamia kaita kaka kwithikira kathira antu bomba family reina icia thirikite chumba kwithira baina ururubu ikoniania na antu bomba kwita kinya kuona aba ichibitare na mantu yange maingi tona kanya kakate kubwira kubwithia michamanio na ibu ntu tubwira twina nkoro inorito muno na tukiba kwa bubwe ntu turenda kubwithia michamanio na inya muno tubwira tukwira Meru tukurwamia michamanio mwanka kanya ria getha kayo kakeya kakubwithia michamanio kulingana na Peter Munya agutipa kwa tete ripoti ati kire michamanio yao na Matiang'i ndirari kuretwa mikora nikenda inyangia bakiuga bo kaba kwenda kwebro ntububu na bakeja kaire kagita karia manto chikoja kuborera tu network kithirikana na itwichi kumenya mantu era kuendelea twerwa kwi mibango irio ya gukumira michamanio yetu anto baithie biashara chianto bora yanto bawe nyanto barabarete michamanio ne wa PNU na Matiang'i yo bakubuta ngweu kenda rieto retu yake amarithuka lakinya kenda rieto ria bwana Matiang'i rumba kuthukirao amana bubu augite na uma ati thirikari ina njara yo kimanto ja thikire ntukwe sabasaba na mono ikiorotera ruthero Mount Kenya katukua manto yayo kareka ya ukora na mikora imingi ni manto ya ina mukono yo thirikari ndene yo nonto thirikari ke kwenda kwichia ngurania na antu you are opposition ikubanga lakini uti mwananchi uti kuona uti opposition iki manto yau yantu akuluti nyagitha tukuotetu gwa kuluti kukwea lakini uti kuona antu baite baikira monki nduka ya Magunas na waito kaibu nya na Nairobi no ya Maguna itagetetwe na kungingi no kona antu biashara muno cha Mount Kenya antu wa Mount Kenya ni kwa targeted kimantu ya kuendelea kulingana noe akethwa akiuria ntu bakare no kiri no ntu na witikio ateithura no twitete bakethwa bagita thirikari iji tutena attitude yu ati ndie tukwenda Kenya ithirerio ana bana betu na nchiaro ire ike achithira Kenya irio na ibuntu tukua mwananchi na ibange thai wethero te kibande to yuki kibande wethero te kura to yuki kura onto unio sila ira number 1 tukaritani yo thirikari na to amerita uteno kwenda kuonwa ni antu kinya na uko njaluo ite kwenda kuonwa nao ukaliwa ya baba ngoko na baita bata baichi ta experts uteno kwenda kuonwa itukweleano nende itu ibange na twina kiominga ora twari na kiomikira baba mikire ku ntunte umo bara bamikire baba na bara ora bamikire no bubu ina nya wetatia yominga idhuranirei ene kiro kia kinene nikitumi thirikari igwitikire gutania ngugi na mikora antu bangi ritumirwa na njirembi na mikora idhuraniri bukona kinyera ya urairwa miti ya Nditangi Nairobi ikaurwa ya kamatwana no kona nye ke aria borithi na borithi tio bauria ko kwenda kwiro bungi bweku thikari ne gusika kimanto yau na tadrikani bya gwithira demonstrate baraba ku demonstrate baba tena atia yuba kuurwa lakini bara ngunzi ya ibangi kana mitangangere bangi mikorere bangi kana nkro mithimbo ekura antu muthuri Murioki Oro TV mutinjo Kangangi.